Tiki Tathelelo lo uthi uNtegza lo sangana ngesifo sika Habe syndrome lo omise okwe hippopotamus wosala nawe wena Max nekhala athi ikhinqi wosala la nina no2 ngicela niphumeni ezintweni ezithinta imargin match phumani nje kuzona phumani hey nina ningama content creators xilani kule msangano yenu phumani kwi-margin match wathi uphakela ufuna bonke abantu besilisa nawo wonke umuntu abesilisa bafuna ngamasende non busy ni analyzer i-margin match la ku TikTok ngathi mangithi wena Habe kunzima okwethu ngoba uya contracted uthini wena kimi uthi mina ngisangene ngidakiwe mina wena uhlulwa yini ukuhamba uye lapha yana la kutshela mina amadoda akwi-margin match la lapha na onke awana ama content zinsizwa leziyana and I respect them for that nina yekelani uanalyze i-margin match la wena Max wena lesinqamu lesi into egade ungazi ukuthi ukatelwa ini unani ngoba ukhalama njengengcungu nje like uzokhuluma ngophakela uanalyze uphakela nani uhlangana aphi nalokho wena mawuyindoda phuma ujoyine imashini ngathi sibone ubudoda bakho yekela ukuleva mina ngithule nje ngayo ngoba ngiyabona vele ukuthi ayikho into engayenza ngayo because I'm contracted vele wena yena ukubewuza bakuloza wakho futhi ngumsangano kumbhedo futhi phuma nje kwi-image match inabantu bayo abayisungula bathi bafuna ngama-testis laphana bakonhlwela konke yekelana amafoni yekelana kuba ngamadoda amafoni thulani njengabo bonke abantu nibukeleni nani amadoda angempela enza into amadoda angempela eshintsha iningizimu Afrika amadoda angempela emela iningizimu Afrika hayi lo mbhedo wenu lona eniwenzayo ophakela ongiswe Justin ngiyabancoma muzi umsebenzi ofele emntwini zinsizwa lezo nawo bonke abantu abaphumayo besimele singumzansi siyakubonga lokho kuhle futhi thina abanye asithuleni ngoba siyizinja vele singamagwara vele asithuleni ke thina abanye sibukela amadoda nesibindi asebenza sanibona lokho mina mangiphakathi kwabantu ke ikakhulukazi base-South Africa ngibona amahluko kodwa bangilabo abangaphandle nama amadlingozi angakangikwazi ukuthi ngiwathatha angizokhuluma-ke kakhulu bafowethu ngizokhuluma nje mhlawumbe inkulumo eyodwa ebhekise kubafowethu ufele emntwini lo abanye beni bayamazi abanye beni abamazi bafowethu kunomfowethu engikhule naye mina eHardie emakhaya udabandaba uthi emeqala lokuhamba ngase ngithi manje ngilungisela kwafika yena kuqala obekade efana nabo abafowethu lo mfowethu kuthiwa uSiphokuhle kwaXaba uSiphokuhle ngithe ngelinye ilanga ngiyiphumela la eThekwini ngiya emakhaya mangidlula esinye seyitolo kade ngizothenga uSiphokuhle ngimfice esegeyithini athi mina Siphokuhle sowaba nje athi bafo kufanele ngibe nje angithi nina eninamandla ngiyavuma ukuthi sibe nje leyo nto yangihlala kakhulu kuSiphokuhle ngase ngithi mina yini engingayenza ukuze uzobuyela ekhaya wathi uSiphokuhle bafaka okuningi into engifuna ukuyibona ukuthi angiyona lento ngibona ngiyiyo ngoba mawuke wayiqala besaphumela nakhona umfowethu owangibhemisa insangu idamu kanti sekungena kwami ngithi mina ngenze njani uthi bafo nginikeza imali yo50 kusasa ngizofika kini ngizokunokhela ngicabange kabili ukuthi lento bathi u30 ngangimnika u50 ngithi ngimnika into osuku lonke ngimthembe ngimnike ekuseni mangivuka ngabona yena ivuswa izingane zithi nangu umalume uXaba esangweni uyakubiza mangivuka nangu yena uSiphokuhle awu ukibelile ngale yamala ngibelile baba ngenzela ukuthi ubone ukuthi angikho la kulento kodwa mase kulento kunzima ukuphuma usengitshena ke into eyodwa ngaphambi kokuthi ahambe uthi ngicela ungizamele indawo la ngizohlala khona ngifonele umfowabo wakwaXaba uVusi nangu umfowenu singenze njani athi bafaka ahambe ayekhaya bese ngimthengele izinto zokugqoka nento zokudla abe umuntu oyohlala ekhaya meyohlala ekhaya konakala ukuthi athi ngidrobheni
abuyele kulento ngiphinde ngimficela kulento siphokuhle kwenzakaleni uthi bafo lento ngiyazi ukuthi nani akhona ukuqaleka kodwa uyabona ukuthi khona imimoya ekhona la kulento usethi ke kumina ke bafo ngoba ngenzeka ukuthi uyagcina ukungibona engicelayo anothi mangaba nikhuluma noma manithandaza nisikhumbule ekusikhumbuleni kwenu ungenzela into eyodwa mhlazana nibuya nizolwa eHadingi nalento esixakile ongenza mina ngibe isibonelo sabantu abahlulwayo lokho engikhuluma ngayo akasekho ahamba siphokudla ayikho into yambula ngaphandle kokubheka isifuba sakhe sagcina sonakala siyona yonke into ingakho uma ungibona mangifica abafowethu laba abadayisela abafowethu indlela yokukhuluma nabo kumele ihlukile ayifani nomuntu engikhuluma naye ngoba nesitolo noma ngoba ngimfice edayisa cha lo ngiyakwazi ukumthetha bafo cela uvale ubuyele ekhaya lo msebenzi uzokwenza abantu base-South Africa kodwa engimfice edayisa yaphoqa ukuthi ngiyivale ikhamera okunye nokunye sike sokubona ngale kwabo ngiyazi ukuthi le msebenzi inabafowethu abangemumva abaphila ngayo ihloso akuyona ukubalambisa kodwa imibuzo esiba nayo ukuthi kuhle mase kunje wena makuyingane yakho ngoba ingane zabo ifunde ezikoleni ezinkulu nenamagama futhi zihamba kuma malls anzima kakhulu ezobani ingane kumele zibe nje so iningi lezingane ezinjena ingane ezalwa womama kuphela obaba bangabibikho so thina bobaba kufanele sibe abanye babantu ababhenywayo ngoba asibasupport oma bengane zethu zigcina izingane zithathele imithetho ezizoba kanje so lilonke ke bafowethu mina ngiyinazaretha njengoba kuyisabatha kumele ngabe ngisesontweni ingakho makukhulekwa ngivesane ngaguqa sinomancinza wena ushembe amfihla yini okungcono sinomancinza samanazaretha thina so kumele ngabe sisesabatheni kodwa ngokubuhlungu nanokusupport abafowethu entweni enhle abayenza sithe asibe la so ngamanye amazwi ke bafowethu mina ke ushembe ngimthandazayo ngiyamthandaza ukuthi angene enhliziyweni zenu nasengqondweni zenu anenze nikhumbule emakhaya abanye bayibenu ngiyazi ukuthi emakhaya kunzima ukukhumbula ngoba khona omamncane abanganifuni kunemindeni enganifuni kunezinto enihamba nizenzile emakhaya enzima ukuthi zinibuyisele emuva kodwa ngikholwa ukuthi mawuqhamuka kulesi simo ekhaya ufike ubuza ukuthi kuhle manginje ilekeleleni ngiphumela kulelo so ngamanye amazwi ke bafowethu ushemba ngabe nani amathongeni awanikhumbula ngoba nizelanga ukuzojika emhlabeni njoba sisonke la akekho ozojika emhlabeni umuntu nomuntu mayefika emhlabeni unento azoyenza ingakho uzala ufumbethe umbuzo ufanele ube nawo uzokwenzani akekho umuntu ozoba nje la emhlabeni akekho ukuthi umuntu ozoba ilento esizweni emhlabeni so impendulo umuntu nomuntu kumele abe nempendulo njengobulana uzokwenzani ithini impendulo yalona nani ke bafowethu kunento enizoyenza la yiyekeni leni yenzayo ngiyanithandazisa ngiyanikhulekisa ayiphuma iphele leni yenzayo ebese uba nento ozoyenza emhlabeni njoba khona imoto eyenziwa umuntu njoba khona ifoni eyenziwa umuntu wena uzokwenzani so wona mbuzo enginawo lo uma uhulumeni enazo impendulo zokuthi laba bantu abakanje yini ababezoyenza emhlabeni so iyona nto abona ingcono yini le ngoba lilonke sithi uhulumeni akasilekelele akabheke labantu abathande nathi asikhumbule akekho umuntu esilwa naye kodwa into esilwa nayo ilesi sizwe esakhiwa uhulumeni noma ilesi sizwe esakhiwa ama-drugs ngiyabonga bafowethu ushemba kabe nathi siyabonga baba.